صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وهو بكل شيء عليم علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Bir yıldır vazifedeyiz, bir yıldır bu işleri yapınca mümkün mertebe az hata yapmaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah küçük hatalarımız da varsa affeylesin. Bu bilerek yapılan bir hata değil. Evde de okuduğumuz zaman hatalarımız olabilir. Onlarda da kendimize dert etmeyi, önemli olan güzelce ve düzgün bir şekilde okumak. Bir tavsiye olarak televizyonlarda, diğer TV'de, öbür televizyonlarda hatiller ya da telefonlarımıza onu başlatıp ocaktan okusak olur mu? Ama sen de oku onu. Sadece dinlemek olmaz. Eğer okursan ağzınız